Voin chu khedrap thak tak kan ngai thadon ani kum sang ni som ni pani ni som ni pathum August tha khan zandar kwavel khan kum som nga paruk mi Alessandra Matutji chu ai nampanin homeka na chu balok nia marlam via derko baleno ani a flat in pa ngai taka oma azza chu zan chu pa ngai na nuam le a anaw nen phone nine be ain be bora chu ta eng kim maron dam lang thuta phone atang chuan thom bak tak alo chuaka ke pen rang thom le in bei thom anaw chuan an au thom le a hlau na chu phone atang chuan alo hreveka chu ta re maka phone nine kat ngal anaw Stephanie chuan rang takin emergency ko ngala an thenom ho te po anon chok sapa ma se police anon thlen phat aron thlen chuan a tai to in kong kabula chuan ngoi rengin in pakhati lo thu renga Alessandra chu tunge ani kan soyang Alessandra hi Italy mi ani a kumsom nga paruk mi boitika na thoka fashion ngai na hle a tho puita chuan a felin a taima a angil nei hle tiang soi thin anu le pa en kol angai poimo em awangin hun ol dam zoka anu le pa te na kal thina apa boran nu phei chuan a ril ru a ha hle a tu ma kom ngai manglo a thian nai ber chu anaw Stephanie ani a ni tin a in between social media po anun pa ngai tak a post thina abiat pa Giovanni ne nei mu tran dan kum sang ni som ni pakhat summer ni pui lai khan Giovanni Povani kum som ni paruk mi footballer le model mel thadeu nen chuan in mu a ek difer ain gara kum som thum lai ma se Giovanni chu a fel mel le a hrisel na te a boina le harsan na te chu Alessandra hril thina Alessandra ril ru chu khoi thei hle anin betam tiala anin mu tam deuh nu pon Giovanni chu a fel ti thei hle ma se kum sang ni som ni pahni a Giovanni chu adang lam tana Alessandra khoyang ye kala tu ne anin biak engkim a zot chena a thik thuwa che thei hle anaw Stephanie po phone boi renga thalo tak chu Alessandra account te lo hack saka a email social media WhatsApp a po device dang lo linka a phone a spyware da a biak te zong a hre thei vek zel zandar so darkar som dana video clip lo thon zel turin a ti thina a thon du lo chuan a thinrima a vona sa thei hle a ina CCTV po alo en thei vek ti Alessandra chuan a hre chuaka July ni som sang ni som ni pahni ni som ni pakwa Alessandra chuan police a report a message screenshot le evidence le na pe veka ma se malak na lem lo August chung khan vai thum lai report le a to pa phei chuan thi ka hlau ti na soi chu ti lai mek chuan Giovanni chuan a phone no ta hian thila lo ziaka dat tape tu bo le a ina lu dan le a biak dan tur ti vel ni som ni pakhat olka tha chuan Sicily tangin balok nia ron kala na in bula tu bo alo phum lok bok August ni som ni pathum zandar kwa vel ani a Alessandra chu a in panin anaw nen phone in be meka chu ti la chuan Giovanni chuan ron bei thuta anaw chuan phone a chuan in bei thom chu lo hreveka police rang takin a kola ma se police an pathen chuan tai to Giovanni chu Alessandra ruang bula ngoi rengin alo thu renga Alessandra chu hospital a hroi khal ni in ma se a hliam nat lu tu ka wangin a boran khal ani forensic report in tu bawa thuna hliam som ni chuang lai ani ti an tar lang manani nuwa Giovanni chuan thi a thiam lo ti a poma kum sang ni som ni pali February ni som pahni a tan ina kum kwa tang tura chung thu rel ani